Yaman release ya el miembros del Abu Sayyaf con el 10 mga Indonesian nationals kanya kinabiktima del abducción del marzo estelang año del ayer. Es el cosa confirma el portavoz del Western Mindanao Command, Major Filomontan Iho, na un entrevista na telepono. Asigun pakuntan, que un llamada desde Governor's Office na Sulu el yalega kanila, que tapidi asistensya para transporta para Zamboanga con el 10 mga Indonesian nationals. Yes, ang pagkaalam namin kahapon ay pumunta na sila sa Indonesia. Bali sila mismo ay itanan over ng AKG o Anti-Kidnapping Group sa kanilang counterpart from Indonesian government. Then yun, na pinauwi na rin sila. Estos mga Indonesian amol a bordo na tugboat Brahma 12, kenya se les espantaw cuando maarma persona como pirata. Ella anda kanila sangga, ella va kanila para na probinsya del Sulu. Mientras otro grupo también del Indonesia, ella man kidnap del Abril na Lamar del Tawi-Tawi. Asigun pakuntan, un posible rason kaya mandilis kanila amo el ta continua focus military operation na probinsya. Siguro nakita nila yung talagang dire-diretsong operations sa dami nito, naisip nila na baka kasi Yaman turnover asigun ko nila mga Indonesian nationals insigidas para na anti-kidnapping group para el propio proseso. Asigun kuntan, yaleba ko nila mga biktima insigidas para na nasyon del Indonesia. Albert Luna, Dateline Zamboanga.